Ghana police Adwoa Adanfo no ote ho ye den esen kasamre kamache no kra dada because ono na ekofa Adwoa efrifie edene bre eye man ya mache no maya ade but sesia no Adwoa Adanfo ye hwehwe no because ono na ekotwe Adwoa efrifie edene ekoma man no se na man ne frɛ Adwoa na onye den onte ne nka enti no ode fa na Adanfo no so ena se na Adanfo no eka kire eye ne boyfriend ne se Adwoa ba betu kwan aba abrochire enti no eye se oye den oye ni bibi Ghana police Adwoa Adanfo no wo ka ho bi oye suspect enti mo nan emomoto na mo nkɔkye no because Adanfo na de bia ye ka no say Ghana se wo ba betu kwan aba abrochire ni bebre ye de eba wo ho se na Adanfo no eye Adwoa Adanfo na ni bre Adwoa se wo ba betu kwan aba abrochire nti no one eye police ni na plan ye se omo beje eye Adwoa kra afri ni se because one se Adwoa omo police ni shoot na odwane ye die nti na odwane ye one ne ehhehye ho owie ye na osafre police ni no na police ni no confirm kire ne se ampa awakum Adwoa enti Ghana police monko na monkoche Adwoa Adanfo no ye suspect Ghana fo ma mote Ghana mo amote Ghana se mo betu kwan ya monka manuntum monka manuntum because akwantuo na fo ba betu no ani bebre beba ho se wo betu kwan na toto wa no na okeka kire amanfo se na me ba betu kwan ya wan hwe ya one ombe poison ana se omo bebo pa obi betima bo pa ama ya ba be cool just because of say wo baba betu kwan abrochire for ye ho wo anibre papa Ghana police my ade se mache eye man no police ni na okodi saa nyamra sem no makwa akɔkye no monkoche Adwoa Adanfo no because enam ono no so na Adwoa afri mu abrochire hanom de minim de wa hanom nti no se wo ba abrochire na wo ka kire wadanfo pa na nani brew na either so be poison and I say obe yo bibi minim dia wa hanom ahasika ne ngugu fomo Adwoa Adanfo Ghana police me so oya suspect because for the man ne na hehye ho omo hehye ho ntina wodwane ye no police ni no etwe tuo no wodwane ye a later osa frɛ no ebusa ne say na girl no we hen police ni confirm kire ne say waku girl na ye Adwoa Ghana police ena de bia ye kana Adanfo wadanfo a wona na ekɔ eba no no na obeton wa mo watanfo ono nanim wo niamam ono nanim wo secret mu nti ono na obi pewa ode benam no so obenya very simple eti na memete ho no mimi ni Adanfo no miti krom ha mi ni Adanfo obi antimi enfa ne sense ni bon kan kire me se Becky be Becky Adanfo amene ne kasapa enie ebi ni saa wa hanom nti Ghana police yesra mo Adwoa Adanfo no yeso ya suspect don't come yesra mo nkohwehwe no na mo nche no na eye police ni de man way on deserve senka obedamo ka senka ye de ne hye time na nka ye di ja tun mu na nka wo hye kora because Adwoa I think say na mo amuntie ni din takum nye din kuma takum eye din a obi a takum ye di takum tagi wudin so a kyerese bia wo ye wicked anasa wo suma nkrofo ma omo kodi wudi sem ene ye bema takum nye din a edin a eye ayi kurasa so wo hunti Ghana police yesra mo nkɔkye Adwoa Adanfo no na man na modin akoto munyi ni mfrim na monfa ayi ye friend say sekan anasa ayi tie mo financial time na mo pagya ento no so no free wiase no testing rese ewuo da na se ya nti abusuafo medamase wo baso anu a share video na ama me comfort tap send ama mo promo code wo first time Adwenepahene me so bogum ma adwo abusuafo ye ma mo ya akọ yesra mo nkafra why ai